Yes bakunzi b'u Rwanda TV1 tukwati igitondo ciza, igitondo c'umugisha ku bakunzi b'u Rwanda TV1. Tugusuza abadukurikirana bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, hari abadukurikirana bari mu turere dutandukanye mu Rwanda, mu ntara y'Amajyaruguru, mu ntara y'Amajepfo, mu ntara y'Uburasirazuba, rwose tuzi ko nabo badukurikirana mu ntara y'Uburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Tuzi yuko bose badukurikirana, tukwibaza ati mukomeze mugire igitondo ciza c'umugisha. Nagagiye koza amakuru y'imikino by'umuntu tuza kwibanda muri shampiyona y'u Rwanda, uburyo uyu munsi shampiyona y'u Rwanda agomba kuza gukomeza. Hari n'imikino zakomeza ejo kuri uyu wa gatandatu, nabyo turaza twebageraho. Tubaye ati nyaboneka mu dukorere subscribe, share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kwaguka. Kuko ababyeyi rero uyu munsi nabwo UEFA Champions League ejo iraza gukomeza, naho n'uyu munsi iraza gukomeza. Turaza kubabwira uburyo amakipe azaza gukina, turaza kubabwira amashampiyona ku mugano nawe yagarutse, aho rwose amakipe yanyu mukunda haba mu Bwongereza, mu Bufaransa, mu Butaliyane. Imikino naho nyuma yo kuva mu guhatanira kuja mu gikombe c'isi cyo muri kizabera muri Canada mu mwaka wa 2026, amakipe rwose yanyu yagarutse mukunda cyane, za Chelsea, za Liverpool, za Manchester City, za Arsenal, zose zikaba zagarutse kuri wa gatandatu ndetse no ku cyumweru. Ibyo turaza kubivugaho. Turakuva kuri CAF Champions League muri Afrika, naho yagarutse, naho ikaba imeze neza cyane, aho nkuko tujye guhera mu Rwanda nkuko twabibabwiye. Uyu munsi kuri wa gatanu rwose ariwo mukino uraza guhuza Gasogi United ya KNC n'ikipe ya Kiyovu Sport, aho ari amakipe rwose Ferwafa ndetse na Minisiteri bikaba byemeye ko amakipe agomba gukina kuri stade Amahoro National, stade rwose twubakiwe n'umukuru w'igihugu cacu, aho rwose birakina ndetse n'ikipe ya Al Ahly Omdurman ndetse na MC Alger, bikaba ari ikipe bari gukina mu gihugu cy'u Rwanda, kuko ikipe ya MC Alger ndetse na Al Ahly Omdurman kuva yava iwabo muri Sudani kubera ikibazo c'intambara, ikaba igiye kujitangira kwakirira imikino yayo mu gihugu cy'u Rwanda. Anariho ubu yandikiye CAF ko imikino yayo igomba kuja yakirira mu Rwanda, ikaba igiye gutangira kuri MC Alger kuri Amahoro Stadium, rwose stade nziza cyane, stade y'icitegererezo mu karere ka Afurika ndetse no muri Afurika hose, akaba ari stade mpuzamahanga nziza cyane. Ikipe ya AS Alger ikaba irakirwa n'ikipe ya Al Ahly Omdurman, nyuma rwose na KNC nawe mu kunzi rwose wa Gasogi United, akaba na nyiri kipe akaba yarifuje yuko ikipe ye yakinira nayo kuri stade Amahoro, kugira ngo abafana haba abaraza gufana AS Alger ndetse na Al Ahly Omdurman nabo bakomeza kwirebera umupira, bakirebera ndetse n'imipira yombi. Inshuti bakunze u Rwanda TV1 rero, uyu munsi shampiyona ku wa gatandatu, shampiyona y'u Rwanda zakomeza ku isaha saa 9. Ikipe y'Amagaju Football Club zakira Etincelle, nayo ikipe ya Bugesera Football Club nayo na Rutsiro bizakina nabwo. Marine FC y'Igisenyi izakira Gorilla Football Club. Musanze Football Club na APR FC nabyo bizakina ku isaha saa 9 Musanze. Kuri Police Football Rwanda na Gicumbi nabyo bizakina kuri Kigali Play Stadium, naho imikino ikazaba ihari ikomeje kandi yiteguye hagati y'amakipe atandukanye. Inshuti bakunze u Rwanda TV1 rero, tukubati nyaboneka u Rwanda TV1 ni umuyoboro zaje bagezaho amakuru nyayo kandi yizewe, kuko twababwiye rero hirya no hino amashampiyona agiye kugaruka muri Afurika ndetse no ku bugano bw'Uburayi. Uyu munsi rwose tugiye guhera kuri shampiyona ziraza gukomeza ku mugano w'Uburayi, naho uko tubavire muri shampiyona y'u Rwanda, umugano w'Uburayi nawo amakipe atandukanye akaba araza kwesurana, aho ngo mu gihugu hose bitandukanye imikino ikaza kuba mu bya bigo, haba mu Bwongereza, haba mu Bufaransa, haba mu Butaliyani, imikino rwose
uyu munsi ku itariki imikino ikaza kwambikana, aho amakipe ndetse n'abafana biteguye gufana amakipe yabo nk'aho mu gihugu cya Espagne ikipe ya Valencia rwose iraza kwakira Levante ku isaha saa 4, mu gihugu cy'Ubudage ikipe ya Manzi 05 iraza kwakira Hoffenheim nayo ku isaha saa 3 n'igice, mu gihugu cy'Ubufaransa ikipe ya Nice na Marseille nabyo bikaza gukina uyu munsi rwose. Akaba ari amakipe araba shaka kugira ngo akomeze guhatana muri shampiyona z'iwabo ku mugabane rwose wa Afurika ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Kuko twabibabwiye rero uyu munsi muri CAF Champions League Nyafurika naho imikino iraza gukomezaho, ikipe ya saa 9 rwose Al Ahly ya Omdurman iraza kwakira MC Alger mu gihugu cya Algeria. Akaba ari imikino rwose iraba imeze neza cyane, umukino uraza kubera mu gihugu cy'u Rwanda. Kuko twabibabwiye rero ejo ku mugabane w'Uburayi imikino izakomeza rwose mu gihugu cy'Ubwongereza, aho ikipe ya Burnley rwose izakira ikipe ya Chelsea ku isaha saa 8 n'igice, ku isaha saa 10 mu ikipe AFC Bournemouth na West Ham United nabyo bizaza kwambikana ku isaha saa 10 zuzuye, ku isaha saa 10 Brighton and Hove na Brentford nabyo bizaza gukina, ku isaha saa 10 nanone Fulham United na Sunderland nabyo bizaza gukina, ku isaha saa 10 na Liverpool na Nottingham Forest nabyo bizaza gukina, ku isaha saa 11 nanone Wolves na Crystal Palace nabyo bizaza gukina, ku isaha saa 8 n'igice ikipe ya Newcastle United na Manchester United nabyo bizaza gukina. Iyo akaba ari imikino yitezwe rwose mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu gihugu cya Espagne naho imikino ikaza gukomeza guhera ku isaha saa 9 ikipe ya Deportivo Alaves na Celta Vigo nabyo bikaza gukina, ikipe ya Barcelona Athletic Club ku isaha saa 11:15 imikino ikaza gukomeza, isaha saa 8 n'igice Osasuna na Real Sociedad nabyo bikaza gukina, isaha saa 4 ikipe ya Villarreal rwose ikazakina na Mahacha nabyo bikaba bizaba byambikanye mu kibuga rwose bireba iraza gutsimbura indi. Ikipe ya Augsburg mu gihugu cy'Ubudage izakira ikipe ya Hamburg CV ku isaha saa 10 n'igice, isaha saa 10 n'igice nanone ikipe ya Bayern Munich rwose na Freiburg nabyo bizaza gukina, ku isaha saa 10 n'igice nanone Borussia Dortmund na FCB Stuttgart nabyo bizaza gukina, isaha saa 10 n'igice nanone FC Werder Bremen nayo bizaza gukina na Borussia Mönchengladbach nabyo bizaza gukina, isaha saa 10 na Wolfsburg nabwo na Bayer Leverkusen nabyo bizakina, isaha saa 8 n'igice ikipe ya FC Cologne na Eintracht Frankfurt nabyo bizaba byacakeranye, ku isaha rwose ya saa 10 zuzuye mu gihugu cy'Ubutaliyani ikipe ya Cagliari na Genoa bizakina, isaha saa 10 zuzuye nanone ikipe ya Udinese na Bologna nabyo bizaba biri gukina, isaha saa 1 zuzuye Fiorentina na Juventus de Turin nabyo bizaba biri gukina, ku isaha saa 3:40 ikipe ya Napoli n'ikipe ya Atalanta Bergamo nabyo bizaba rwambikanye rwose mu gihugu cy'Ubutaliyani. Nshuti bakunze u Rwanda TV1 rero no mu gihugu cy'Ubufaransa iyi mikino izakomeza, aho ikipe ya Rennes na Hamburg nabyo bizakira ku isaha saa 12, Rennes na AC Monaco ku isaha saa 2 bizakina n'ubusaye saa 4, Paris Saint-Germain na Le Havre nabyo bizaba rwambikanye rwose mu gihugu cy'Ubufaransa. Ese nshuti bakunze u Rwanda TV1 amakipe yanyu mukunda rwose kazaba yagarutse mu kibuga murabibona gute? Mutere comment rwose mutubwire ibyo twahindura mu muyoboro Rwanda TV1 mu makuru tubagezaho, mutubwire icyo twahindura ndetse n'icyo twakongeraho kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze bagerere hakurya hirya no hino ku isi, aho amakipe rwose akomeje kugenda ashimisha abafana bayo. Kuko twabibabwiye rero muri CAF Champions League muri Afrika jo birakomeza, ikipe ya FC Pyramide yani yavanye mu ikipe ya Arsenal Rivers United bizakira ku isaha saa 3 rwose. Aha ni muri Afrika ikipe ya CAF Champions League izaba yakomeje. Mu ndi mukino wa kabiri uzaba ku isaha saa 3 zuzuye ni RC Berkane na Power Dynamic nayo bizakina mu tsinda rya A. Mu tsinda rya kabiri ikipe ya Young Africans yo mu gihugu cy'Ubutaliyani yo mu gihugu cya Tanzania ku isaha saa 9 yakira FAR Rabat. Ikipe ya Al Ahly na GS Kabylie nabyo ku isaha saa 10 bizakina. Mu tsinda rya gatatu ikipe ya Mamelodi Sundowns nayo izakira Saint Eloi Lumpapa mu gihugu cya Congo ku isaha saa 9. Mu tsinda rya kane
Esperance de Tunis na Stade Malien nabyo ruzaba rwambikanye mu tsinda rwose, ubwo amakipe rwose mu tsinda rya C nabwo imikino zo gukina Le Cruz nabyo zakina Singa the Black Star nabyo yandi y'abanyamo Respo nabyo ruzaba rwambikanye rwose. Inshuti bakunze u Rwanda TV1 rero mukurikire u Rwanda TV1 kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze rugezeho imikino myiza kandi yizewe kugira ngo buri wese yishimire amakipe ye uburyo azaba ameze mu kibuga. Mukomeze dukore subscribe, share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 rwose rukomeze kwaguka. Turabakunda cyane.